Hii watu wanataka lakini si inakuwa updated. Mari to makojetago Ruben Gitau ndimukire na Ivasha ande muhuri kura wa Mirimani Primary School na umuthe tuna githurano kia UDA kwatha uria tukuona delegate kiama kiria kirathana na kiama kiria githirikari-ini muthenya muthe githurano kirambiriria ni kuri maeneo mangi ya Cross Naivasha na wodi ya Lakeview githurano kirathi na mbere o wega andu ni maracagura no wega na aria maraenda ite tofauti iria ciho ciigitwo ni kiama aria andu akwakilisha maundu ma ndini ya kwakilisha anake youth arimi na andu aria angi githurano kirathi na mbere na andu ni maracagurwo ande muhuraniri wa position ya polling station tuthiete na iguru na tuwekire kiama gitu hinya andu no maroka wega na kiama no kirathi na mbere kugea na hinya so umuthi turahoya ati kiama ni gikuona delegates aria marikorwo makirogoma na kiama andu mena mwerekeo andu maendete kiama andu marihuranagira kiama mahinda mari mothe kwina rotana kidogo umuthi ngwiciria tondu ni muthenya wa Jumamothi na hihi andu angi matiuma na information ya kuigana no niturahoka uguo mathi mayukaga nini makahora kura magathie uguo so mahinda ma gukinya ma kuhinga station baya thaa kenda-ini hau turahoka andu makorwo mokite na makahura kura tondu kiama giki ni andu marakienda muno na ni maroka ni marahura thimu kuga meri-ini maroka na ngino mathi mayukaga umwe kwa umwe. Kwa majina kamili mimi naitwa Ella Mwekulo na mimi pia ni mgombea kwa chama ya UDA hapa Lakeview Secondary School. Nilikuja nikapiga kura yangu na nilipiga vizuri, lakini baadaye kidogo mashine imekuja ikafail but iko ina-updateiwa. So naambia tu member wajitokeze kwa wingi wakuja wapige kura with the time.